bishatse kuvuga ko ikipe ya APR FC abakinnyi iri gushaka ndetse n'imyanzuro yavuye mu iyi nama, ubwo ikipe ya APR FC yahita igura abakinnyi bakomeye cyane, bivuze ko uyu mukinnyi w'Uburayi yahita imumanukana, ndetse n'umukinnyi Darko aramutse bamwemereye no kumushakira abawinga babiri bo ku ruhande, ishobora guhita imanukana abawinga babiri, umunya Burkina Faso ndetse n'umutanzaniya. Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe, ni Sereveriye. Chano ni yitwa Ibyiza TV, nkomeza kugushimira wowe umuntu ukomeje kugenda ukora subscribe, ariko mbabwire ngo nshuti zanyu ngo ndishimye mw'iki gitondo guys, ndishimye ibi ewana bitavugwa kabisa, namwe ni munshimishe mukomeze kumotiva mutipe. Mbonye gift kabisa yavuye bunani, mbonye gift ya bunani mw'iki gitondo rwose, nkomeza kubashimira cyane, ariko by'umwihariko nshimira byimazeyo umutipe bita Maniragaba rwose ampaye gift, ntago nabura kumuvuga, ntago nabura kumuririmba rwose, ampaye gift. Ubwo nawe niba wumva washaka gutanga gift kuri channel, bashaka kumpa gift, naguha namba yanjye, dore ngiyo, yandike ni 0782 oya ongera utangire, ni 0782 ndongera nsubiremo, nimero yanjye ni 0782 iyo simukadi ibaruye kuri Ndagiwe n'Imana Sereveriye. Gift yawe ndaza kuyibona, uze no guhita unyohereza ubutumwa ewana, ndaza kugusubiza kabisa, ndaza no guhita nkuhamagara. Ariko by'umwihariko nshimira uwo bita Maniragaba kabisa, Maniragaba Eric, Maniragaba rwose ndagushimira cyane aho uri hose, uri iniga yanjye kabisa. Uyu munsi nta kindi mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC, aho ikipe ya APR mbazaniye imyanzuro yavuye mu nama yahuje ekipe APR FC, yahuje ubuyobozi n'umutoza Darko ku munsi wo kuwa gatanu. Mbazaniye ibyaho imyanzuro yavuye mu iyo nama ikakaye cyane, aho iyo myanzuro aho iyo nama yari igamije kwiga ku bakinnyi babiri n'uburyo bazanamo abakinnyi. Umutoza Darko inama yaratangiye, baramubaza bati abakinnyi nka Chidebere Johnson Nobodo n'uwo bita Godwin Odibo, baramaje bati aba bakinnyi ubabona ute ko utabakoresha, ko badakina, ubabona ute mu ikipe APR FC mu myitozo, mu mikino igiye itandukanye. Umutoza Darko yasubije ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC, yasubije agira ati nta nubwo nkeneye kubabona, nta nubwo nkeneye kongera kubabona mu maso yanjye cyangwa se mu myitozo ya ekipe ya APR FC. Uwo bita Johnson Nobodo, Chidebere ndetse n'uwo bita Godwin Odibo, abo bakinnyi umutoza Darko avuga ko bagumye mu ikipe ya APR FC, bateza uruntu mu bandi bakinnyi, bateza uruntu mu ikipe APR FC, bavuga ko bagumura abandi bakinnyi, bavuga ko abandi bakinnyi batuma batitwara neza. By the way, ni ukuvuga ngo rero ikipe APR FC, umutoza Darko utoza ikipe APR FC nk'ubu ngubu, ubwo nayo magambo yaje kubatangaza ku bakinnyi nka Johnson Nobodo, Chidebere n'uwo bita Godwin Odibo. Ubwo ico ni ikibazo cya mbere bari baje kumubaza. Ikibazo cya kabiri baramubajije bati ubwo byanzuwe ko uwo bita Johnson Chidebere Nobodo ndetse n'uwo bita Godwin Odibo bashobora kuba bakirukanwa, bakanga kwirukanwa, bakanga ko bataha, bakanga gusesa amasezerano ngo babahemba amezi 8 yabo asigaye bagende. Hari hasigaye ubivuga ko barasinye imyaka 2, ariko ubuyobozi buravuga buti kubera ko muracyari batoya, muracyafite byinshi byo gukora, uwabaharirize takabaha nk'amezi 8 mukajya kwishakira handi umugati muri bone n'umwanya ubanzamo, byadufasha namwe bikabafasha. Rero abakinnyi bo nibabyanga ko n'undi bari babyanze,
bivugwa ko bashobora guhita babatiza mu ikipe ya Marine FC, nanga se babyanga umutoza akabakora nka bya bindi yakoze apamu bemol asongwe, ukuja baragera mu myitozo ntibabahe imyenda y'imyitozo, bakajya bajya kwiterera utujongere inyuma y'ikibuga abandi ni kabisa. Noneho indi myanzuro yavuye mu nama, indi ngingo yahise ikurikiraho ni uko ku bakinnyi umutoza Darko Novci baramaje bati ushaka abakinnyi bameze bate. Umutoza Darko Novci yahise asubiza yihuta cyane, yasubije ati njye ndashaka abakinnyi 3, Rutahizamu ukomeye ndetse n'abawinga 2. Na nyina nabona avuga ngo ni ba Rutahizamu, n'abandi baba bari imbere kabisa 2. Ubuyobozi bw'ikipe APRFC bwaramusubije buti, ubuyobozi bw'ikipe APRFC bwaramusubije buti ntabwo tukwije amafaranga ya ikipe APRFC, ntabwo ari ikipe y'abafana, ntabwo ari ikipe y'abaturage, ntabwo ari ikipe ipfuye kubaho ngaho, ni ikipe ya Minadef. Amafaranga ya ekipe ya APRFC ava muri Minadef, ni amafaranga utavuga ngo isaha n'isaha urahita uyabona rwose. Ni ku buyobozi bw'ikipe ya APRFC bwaje kuba busubiza Darko Novci, babwira bati cyakora tukwemereye umukinnyi Rutahizamu wakasa mutwe. Umutoza Darko Novci yahise avuga ati batararenga aho ngaho, yahise avuga ati njye mfite Rutahizamu ukomeye cyane, yahise avuga ati mfite Rutahizamu ukomeye cyane, namubazanira mukaba mwareba mwamushima. Ubuyobozi bwambwiye bati buti ni wowe uzashima, buramubwira buti ndetse uri umunyamupira ushaka Rutahizamu kumwe natwe tugiye gushakisha, natwe turi abanyamupira tuzi umupira, tugiye gushakisha, tuzicara mu nama kwa 2 hazongera guterana indi nama, barimo kwanzura umukinnyi banzuye abo bawinga abandi bo ku ruhande. Guys, abo bawinga bo ku ruhande abandi, ubwo bivuze ngo ku wa 2 nzongera mbabwire indi myanzuro Ikakaye yavuye mu nama ya ekipe APRFC ku munsi wo ku wa 2 ku isaha 9.